lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa thwi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Khale ka xirho xa PKTT Captain Maxwell Wanda a hlamusela ku nghenela ka swirho swa Hawks hi siku ra khomiwa ka katiso KT Molefe. Vaaki va Mamelodi va damakala tanihiloko wanuna loyi a hehliwaka ku dlaya vanhwana vambirhi a ya ekhoto. Waka hina intsako ku tlhela hi hlangana ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 kasi hi kona ni le ka channel mahungu ya SABC le haye eka vahaxi bya DTT. Riperile Ntshamo Madlanga namuntlha wu lave ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini maphorisa ya Hawks va tsutsumile eka ra katiso KT Molefe loko maphorisa va fika emutini lowuya ku ta n'wi khoma. Ntshamo Madlanga wu lavisisa swihehlo swa vukungundzwani no nghena ka van'watipolitiki na swigevenga exiphoriseni xa tiko. Namuntlha khomixini ya Madlanga yi twe hilaha maphorisa ya Hawks va nghenelela hi kona hi nkarhi wa khomiwa ka katiso KT Molefe. Murhangeri wa ntlawa wa vugevenga u khomiwe hi swirho swa xiyenge leswi tirhanaka ni milandzu ya ku dlaya ka swirho swa tipolitiki kumbe PKTT ekaya ra eSandton eJoni lembe ri nga hela hi siku ra ntsevu N'wendzamhala. Captain Kruger, after arriving at the set address, he did call me to give me a feedback, and then he indicated to me to say, Brigadier, this is a legitimate police operation where I managed to meet with the team leader of the group running the operation by the name of Captain Wanda. And then along our conversation, he also indicated to me to say, I'm with Captain Wanda, do you wish to speak with him? Nhloko ya Hawks ya xiyenge xa Tactical Operations Brigadier Lisiva Mokoena u byele khomixini ku hi yena a rhumele Captain Barry Kruger ni phorisa rin'wana emutini wa Molefe loko a khomiwa hi N'wendzamhala N'wanxemu. Kambe vumbhoni bya mulavisisi wa swivandla swa vugevenga Captain Maxwell Wanda bya hambana leswi vulaka hi Mokoena. Wanda ori NPKT hi yona a yi khome nandzu lowu leswi vulaka ku swirho swa maphorisa ma Hawks a ma nga ngheni helo eka nandzu lowu. The presence of the Hawks were concerning to me because they came in numbers. They came in numbers, Commissioner, and I didn't expect them in that big number. And when I interacted with them, they were a bit aggressive and demanding answers, imposing questions to me up until I managed to speak directly, to interact directly with Captain Kruger, who was amongst them. Wanda ori va kume swibaleso swo hlaya ni maculu eka Molefe. A person who was sitting next to the tennis court along the driveway, but next to the tennis court, there was a person who was seated there and who was handcuffed. And next to him, there was a firearm, two firearms. One was a rifle, and the other one was a pistol. And a few meters away from him, on the other side of the driveway, next to the gymnasium, there was another pistol that was also lying on the ground. Ntshamo Madlanga wisa emahlweni. Kuve na hasahasa ehandle ka khoto le Mamelodi evuxeni bya Pitori hi nkarhi lowu wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya vanhwana vambirhi va lokixi leriya a ri ekhoto. Tebogo Mnisi u tshike ku ya mahlweni na xikombelo xa yena xa bail. U khome ndzhaku kumeka ka mintsumbu ya vanhwana vambirhi Tshiamo na Baliseng Moramoga lava nga baleseriwa hi matakuxa ya sonto lowu nga hundza. Swifaniso swa vanhwana lavambirhi va lovile swi hangaleke na swiyenge swa mabulo. Mnisi u hehliwa hi ku dlaya no kumeka a ri na xibalesa na maqulu swi nga ri nawini. A ku ri hansa ehandle ka khoto ya Majistrata ya Mamelodi muxo wa namuntlha.
Tebogo Mnisi wa malembe 36 a ri ekhoto ro sungula hi swihehlo swo dlaya kambirhi hi xikongomelo ku ringeta ku dlaya no kumeka na xibamu ni maqulu leswi nga riki enawini. Ku kumeke mintsumbu ya vanhwana vambirhi hi Soto ku nga Tshiyamo Muramaga wa 22 wa malembe na Baliseng Muramaga wa malembe 21. Ku tlhele ku kumeka leswaku ku na munhu wa vunharhu loyi a nga pona ku nga Desmond Sinane. The state avers that the murder was premeditated in that the accused sourced and obtained an unlicensed firearm and ammunition with the purpose of killing the victim. Mnisi u tshike bail endzhaku ka switsundzuxo swa maqhweta yakwe lava nga lavangi ku tiveka eka matiko va mahungu. And Your Worship, also he does not have any protection order against his name. And Your Worship, it is also my further instruction that at this stage, Your Worship, he does not wish to bring a formal bail application. He abandoned his right to apply for bail. Magistrate u hundze nandzu eka siku ra 19 Sunguti lembe leri taka leswaku vulavisisi byi tikimeta. Maphorisa va ri va karhi ku kumetela swidzidziharisi swo tala leswi tumetiwaka etiploteni etindhawini to hambana ta Gauteng. Leswi endzhaku ka loko va kume swin'wana swidzidziharisi namuntlha swa muxaka wa cocaine swa ntsengo ringana 20 million wa tirhandi eploteni yin'wana ya le Midrand en'walungu wa Joni. Hi misnecho yo fana ni lowu wa le Midrand namuntlha maphorisa va tshemba leswaku va karhi ku hlula nyimpi ya vugevenga bya swidzidziharisi switsongotsongo. Maphorisa va kote ku kuma swidzidziharisi leswi durhaka mamiliyoni 20 wa tirhandi leswi a swi lo yimela ntsena ku xavisiwa. Police were acting on information that there are drugs being stored at a plot in Blue Hills Midrand. We then obtained a search warrant and we then pounced on the plot where we found the drugs hidden in a storage room on that particular plot. We can confirm that we have arrested the owner of the plot, a 56-year-old man. He has been arrested and the cocaine weighing about 80 kilograms, which is worth 20 million, has been seized. Ku fika sweswi eka lembe leri ku tluladzana na 80 va ehleketeleriwa va khomiwile hi swihehlo leswi fambelanaka ni swidzidziharisi. Maphorisa va vula leswaku vugevenga lebyi a byi tirhiwi ndhawini yin'we kambe eka tindhawu to hambanahambana leswi endlaka leswaku maphorisa va nonon'weriwa ku byi herisela makumu. We have found, cocaine disguised in meat boxes being shipped into the country. We have those takedown operations and seizures that were made in your KZN. But what we are seeing as well is that a lot of farms, small plots, your small holdings, they are being targeted. They are being used by these syndicates where they would either buy a farm to do these illegal activities where they will manufacture the drugs, or they will then rent the farm from a farm owner to do their illegal activities. N'weti leyi nga hundza maphorisa va thumbe ndhawu yo endla swidzidziharisi epurasini exifundzeninkulu Mpumalanga laha va nga teka ni swidzidziharisi leswi durhaka ku tlula mamiliyoni 350 wa tirhandi. Vafambisi va nhlangano wa vahaxi va tiko SABC va byele komiti ya palamende leswaku mfumo wu fanele ku nghenelela ku endla leswaku vuhaxi bya tiko byi nga fi. Komiti twe leswaku hambi leswi mafambiselo ya timali ya nga basa sweswo a swi vuli ku swiphiqo swa timali a swa ha ri kona eka corporation. Va ri ku yimisiwa ka nawumbisi wo pfuna SABC swa timali swi veka vuhaxi bya tiko ehansi ka nxungeto. Xiyimo xa swa timali xa ha ri tlhontlho lowukulu eka nhlangano wa vuhaxi. Nhloko ya SABC Nomsa Chabedi u fananisa SABC na minhlangano yin'wana ya vuhaxi ya matiko ya misava. The SABC is the most commercial public broadcaster in the world, and it's very unusual for a development state whereby the BBC is funded. The BBC, 80% of their costs are funded by the state, and the SABC is the inverse, So it's something that we need to look at to say that the role of public broadcasting, in fact, Honorable, now more than ever is critical in an age of misinformation and disinformation. Mutshamaxitulu wa bodo Dokodela Katuchero Ramukumba u ri xiphiqonkulu xi le ka 14 wa tiphesente ta mali leyi a va fanele ku yi kuma eka vanhu lava nga na ti-TV license. If you look at the legislative framework,
the shareholder has accepted that the public service mandate, which costs the SABC about 2.1 billion a year, must be funded through this regime. However, this regime has spectacularly failed, as only just about 14% of South Africans are compliant, wherein the SABC is supposed to be collecting on the range of 4.5 billion rands. We are only able to collect around 700 million a year, a fundamental shortfall which leaves a huge hole in the funding of that public service mandate. Chabedi u ri loko xiyimo xo ka xi nga cinci, xiyimo xi ta nyanya ku biha eka SABC. We are very clear in terms of our burning platform that we now sit with a significant risk of having black on air because, and I'll talk to this later in terms of the challenges with SABC meeting, for example, its debt with Center. Ramakumba u ri loko nawumbisi wo pasa ku ta va yona ndlela yo pfuna SABC hi ku hetiseka, kambe enkarhini wa sweswi u kombele mfumo ku katsa 1.1 billion ya SABC eka mpimanyeto wa malembe manharhu lama taka. Nyama ya homu yi nyanya ku durha emavhengeleni tanihiloko ntungu wa swindomundomu wu hangalaka laha tikweni. Loko hi vuya mavhengeleni, tshama na yena. Malangute mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga ku ve na hasahasa ehandle ka khoto le Mamelodi evuxeni bya Pitori hi nkarhi lowu wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya vanhwana vambirhi lokixini leriya a ye khoto. Tebo Communist u tshike ku ya mahlweni ya xikombelo xa bail ku tlhela kasi ta tlhela khoto siku ra 19 Sunguti lembe leri taka. Hala tlhelo Ntshamo Madlanga u ya mahlweni naswona namuntlha u te nhlamuselo ya hi laha maphorisa va nga khoma hi kona KT Molefe. Moehlo wo sungula eka ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa Muzi Sibiya wa ala leswaku u rhange hi ku ya engangeni loko Meyiwa a nga si dlawa na loko se a dlawile. Maphorisa va byele khoto leswaku Sibiya hi yena a nga va komba nganga ya kona Lionel Zwane loyi a vitanaka Mkhulu. Sibiya u ri Mkhulu u tsandzekile ku n'wi komba ekhoto leswi nga vumbhoni bya leswaku a va nga si tshama va vunana. Muchini wo komba laha movha wu fambaka kona hambiswiritano u komba leswaku hakunene movha wa maphorisa wu yile engangeni liya. From line 5, Sergeant Mukhola testified as follows. We also went to Palm Ridge. Utsike ku ngabo Sergeant Mukhola ngazo 20 zaka November kunyaka 2023 uthi saphinde saya ke nasendaweni yase Palm Ridge. I'm listening. It is a place where Umkhulu is staying, the witch doctor. Ukuthi lapho ke umkhulu ehlala khona oyinyanga. Uyo mazi umkhulu uthi uhlala kuphi? Mola is the one that knows where he stays. I don't. Line 11. Yes, my lord, when we arrived there, accused one is the one who pointed out the house. Uthi yebo ke inkosi enkantolo ke mase sifikile lapho kuleyo ndawo. Mangalelo ukuqala uyena ke owayikhomba lo wakhomba lo muzi. Namanje ngiyasho umuzi kaZwane angwazi uZwane angmazi. I still maintain and repeat that I do not know Zwane's house. I do not even know Zwane. Kasi nandzu ehenhla ka vanuna loyi hlwaka hi ku dlaya vanuna vambirhi lava hakeriwe timali ta vona ta RAF a ri ekhoto ya Mhala eThulamahashe Bushbuckridge. Sidwell Khosa u vula ku va a xeve vanhu ku ya dlaya xihlamariso Sambo na Kenneth Nkuna hi n'hweti ya Nyenyanyane lembe leri. Ku vula leswaku mali ya RAF ya Sambo na Nkuna se a yi humile naswona va dlawile yona. Mutirhikulori a ri ekhoto eThulamahashe Enhlamulo Mabasa. Sidwell Khosa u tivonakarise ekhoto swa nkarhinyana mayelana na swihehlo swa ku dlaya hikwalaho ka nkwama wa tinghozi ta le magondzweni RAF. Ku hehliwa leswaku Khosa u titivise tanihi munhu loyi a tirha na maqhweta lava pfunaka vanhu lava endlaka swikoxo swa RAF. Hi ku ya hi vumbhoni vafi havambirhi a va tirhisana na Khosa naswona loko mali ya RAF yi huma ku hehliwa leswaku va ve va tlhakisiwa naswona mali liya ya RAF yi rhumeriwe eka akhawunti ya Khosa endzhaku va dlayiwa.
hi twe ku vava ngopfu hi vavisekile kususela siku leri a nga lova hi roho Skoni a nga hanyi kahle hi munhu wa ku feinta nje loko a tsundzuke n'wana wa yehe se hi kombela justice leswikulu leswi hi swi kombelaka a hi lavi nchumu yo ti lavela justice ku ri nawu u teka ndhawu. Ni nga ti considera ku ni file ku fana na yanga fa so a ku na leswi nga ku tala ni nga swi vulaka ndo navela ku na loyi a nga swi endla a fisi sweswi na yanga fisa so it's just that chance ya ku a fisa the way I kona mara a fail ku kwale ndzeni already lava nga mu capture ko no bail for ye hi leswi ni navelaka swona a ku na lexi nga endlaka ku makwavo kumbe buti kumbe baba wa mehe a vuya the only thing ku ni vona swin'wana swi endleka a swi nge satisfy mara ni ta va sharp as long ni nga mi voni matihlo. Vaaki lava va tile ecourt ku seketela mindyangu leyi nga wela hi papa ra ntima va vule leswi. Sweswinyana lexi xi lavaka hina hi lava justice hi lava a khomiwa a hi la ku mbona a humile hi mhaka ku varhandziwa va hina sweswi a hi na vona va siye vana va siya vatswari hlamariso a ya fafela mali ya yena. Gqweta ra Khosa ri kombise ku vilela hi ndlela leyi mulavisisi eka nandzu lowu a fambisaka vulavisisi. When this matter was investigated by the team of the organized crime or the Hawks in Nelspruit, there were 5 in number. So if maybe there's a problem with the investigating officer, if he or she will testify, I will request that another member of the SAPS who was always with the investigating officer to come and testify or present an affidavit. I'm speaking this from experience, Your Worship, with respect. Second thing, the investigating officer is not available. The investigating officer 123. We want this bail application to proceed on Monday. With respect, Your Worship. Muahluri Robert Mukoni u hindzisele ku tengiwa ka nandzu ku ya eka vhiki leri taka hi Musumbhunuko. But the long and short of the request by your legal representative is that the state must make sure that this matter proceeds on the 3rd of November as agreed, and that there should be no hiccups. Wanuna loyi a nga thoriwa ku dlaya Nkuna na Sambo u va a hlambuluka no pfumela nandzu naswona u gwevile 25 wa malembe ekhotsweni. Enhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC Ethula Mahashi. SABC barhureri ba bohashi bya G20 SA 2025. Van'wamapurasi vo fuwa tihomu va tlhontlha minhlangano ya bindzu ra nyama ya homu ku paluxa mafambiselo ya swa timali. Van'wamapurasi lava va hakela mali yo karhi n'hweti na n'hweti leyi yaka eka nkwama wa ku va pfuna hi minkarhi ya makhombo ku fana na sweswi. Hambiswiritano va ri sweswi va lavaka mpfuno kwalaho ka ntungu wa swindomundomu mali ya kona a va yi voni. Ntungu lowu wu le ku hangalakeni laha tikweni naswona nkayivelo wa nsawutiso wu nyanyisa xiyimo. Van'wamapurasi vo fuwa tihomu va hakela 14 wa tirhandi na 33 wa tisenti hi homu leyi yaka eka nkwama lowu pfunaka hi minkarhi yo fana ni leyi. Kambe magqwetha ya van'wamapurasi va ri mali leyi a yi le ku pfuneni ku ya kwihi. Va ri ntungu wa swindomundomu wu ya mahlweni no hangalaka naswona leswi swi nyanyisa ku durha ka nyama ya homu. But despite these contributions, what we've noticed and from our clients' instructions, foot and mouth disease outbreaks are still continuing. There's export markets being restricted, and there's been no transparency on how these funds are being used. We are therefore invoking the procedures provided for under the Promotion of Administrative Justice Act. Max Ori kasi randi la kaya yi tile lo pimenso na timali ta man'wana matiko. Nxavo dolara 17 rand 11 cents, mpondo 22 rand 59 cents, euro i 19 rand 92 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 19 cents. Minkabelo aka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,012 a ounce, platinum i $1,600 a ounce, kasi nxavo oil and base $64 na 86 cents, imphongolo yi ri yin'we.
emakume mahungu namuntlha Tsesi Baloyi u ta landza na xiyimo xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperile. Riperile na khensa ku sirha nkarhi a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku languta timpfula leti nga va ka kona loko hi languta eswifundzeninkulu swa Gauteng ku ya ku le xifundzeninkulu xa Northwest ku katsa xifundzeninkulu xa Free State na xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi na ku le Limpopo kona nakona u nga ha langutela timpfula leti nga va ka kona eka madyambu ya namuntlha kasi ku hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta ha languteri ku yisa emahlweni hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo ku ta va ku ri ni mpfula leti nga ha languteriwaka ku ya eGauteng xifundzeninkulu xa Northwest nakona u nga ha languteriwa mpfula ku ya xifundzeninkulu xa Free State ku katsa na xifundzeninkulu xa Mpumalanga ku ya kwele eKwaZulu Natal kasi loko hi languta swilemukiso kusuka eka vavumbi va maxelo ku langutiwa mpfula ya tilo ngopfungopfu loko hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo ku ya kwele Gauteng nakona ku ha langutiwa mpfula ya tilo ku ya kwele xifundzeninkulu xa le Northwest ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State kasi ni le ka siku ra mundzuku kona swilemukiso ha yisa emahlweni u nga languta ritshwa leri nga va kona etindhawini ta le Northern Cape kasi mpfula ya tilo ta va yisa emahlweni etindhawini ta le Gauteng ku katsa na xifundzeninkulu xa Northwest kasi ku hi languta maxelo eka xifundzeninkulu hi rhanga xona xifundzeninkulu xa Gauteng u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta Pretoria ta vereka 17 ku ya eka 26 kasi languta Junior ta vereka 15 ku ya eka 24 Springs ta vereka 14 ku ya eka 23 kasi ku hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona u nga langutela maxelo lama nga ta va ari ni timpfula loko languta Messina ta vereka 20 ku ya eka 32 Giyani ta vereka 20 ku ya eka 28 kasi loko languta Mokopane eTshamansi ta vereka eka 19 ku ya eka 28 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona nakona ku ta ku ri timpfula ka tinghenela Mbombela 17 ku ya eka 19 Skukuza 22 ku ya eka 20 kasi Middelburg ta vereka 15 ku ya eka 20 languta xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal kona nakona ku ta ka nghenela timpfula na la Ladysmith ta vereka 16 ku ya eka 22 u languta xifundzeninkulu xa le Eastern kona nakona ta va ka ri nghenela mpfula loko languta ta Gauteng 19 ku ya eka 32 East London ta vereka 16 ku ya eka 22 languta xifundzeninkulu xa Western Cape kona nakona ku ta va ku ri ni dyambu eka tindhawu to hambanahambana Ten Williams ta vereka 13 ku ya eka 37 u languta xifundzeninkulu xa Northern kona nakona ku ta va ku ri nghenela timpfula eka tindhawu to hambanahambana kasi loko hi languta kona xifundzeninkulu lexi landzelaka ku nga xifundzeninkulu xa le Free State kona nakona u nga languta timpfula loko languta to Freefort ta vereka 13 ku ya eka 22 loko u languta eBethlehem kona ta vereka eka 12 ku ya eka 21 u languta xifundzeninkulu xa Northwest kona nakona u nga languta timpfula loko languta ndhawu ta fana na Rustenburg ta vereka 17 ku ya eka 29 loko ta Rustenburg ta vereka 15 ku ya eka 20 Tosca ta vereka 18 ku ya eka 32 laha ku ri maxelo mkhomelo wona ka madyambu namuntlha ra perile.